Ndi no mbona una yakakutonkwenda kuyukia. Hauna ambikire sasa. Hapa usalama hivi vitu kesho iko leo hakuna. Tuongezwe security hapa na maskari wajikoma. Rugendo rwetu rwokwambira kenda kuthitukuthi ntereno ya Matabithi gombe kuthwa tukimenyaga antu babaithi na mbio gomba kuthiki barumagira na nata bomba kuthirwo bakitethekaga ikwambira karukiri na twabanga tukuma taoni ya Mutindwa na rimwe kwa rimwe komba kuthwa tukiaruka mwanka nturani na Matabithi kwe kinyamba ithemo bato tweza tukabane nyanja cietu nontu basinde nyingi Oraria. Kiyo. Orarie burwa kuru muthenya nge no orarie utererwa nge no korero mongo Gita Karam twaringagira mutongori wake kura ethagirwo ari na wirigiro ati akathongamirwo kamatani kwaraniria ogima wa mwiri na mono karia nture Matabithi iri kilomita 60 kuma muji wa Mutindwa uraba ingi bachuitaga Meru Town na iri ndeni ya gichigo kio bunge getigania ya Gumiro Bariuga ni nturero karia bwago no tarugono nturani no kuri na mutukanio wa nduri yo mwanya ukama mono gokiro tegetu muriro gwa bunduki inkatho kiri murungu ukia no turo bogwa aya ibuburumirite akaribonde banture no ya Matabithi ikarikanwa atiriri nture no rimita inkai akubi na kambi ya jeshi kaumo kathina ino cionthe imbio ya Matabithi no mwite ire tabakirethire bengine insecurity ningwa nda iko research chamba cha withano na ndama tukano kwa security ndacho kanda karao area yo ya kumagirithire wikiani ni au twagithenya kanisa nene muno ikathirwa mabati gaitwa no itirukana na borona wakathirisha kanisa nene muno mabati Methodist andi nyumba structure nyumba ya au ite mabati barabari aturi banturwa baita kanisa ni bonze bo bathamire na no twakwa ukaria ndini kirani bomba koromba thirikari ni tuweke KPR bo bomba ukaria antu nkurukia thirikari ibandikite IP kana buri KPR no no rwa mwensake no rwa mali ya mwensake na mali yawe nkurukia askari wa andiki no tuna kuofia mwisha yawe ubo nturomba thirikari urakumbikana twawe KPR na ciathire twithara twina cio kuntu ku umo mbere tutimenya kinya kumama tutitoro no ntu babunduki amba bombo twithuka tukararanya tutitoro nyana betu batichinya kuendelea mantu mathomo nontu thina ira tukulugera nyingi itwithara twikira kwe kinyamba ithemo bato twithara tukabane nyanja cietu nontu basinde nyingi aho tutomba kuonenya kintu ya mburi ka ng'ombe nontu twathinirwe ni antu babaitia kuma borona turukana sinda cietu twithara twina nyingi Security ile tuko nayo hapa, tuko na kopro moja na askari wawili. Watu wakikuja 20 na wako na bunduki 3 itaweza kitu. Hawisikani, haitaweza. waga gubokaria bombite kwithwa bukionekaga taririe kinyothiite na njira no mwanko gatigiro kumba kwithwa kionaga iguntu gwe gutekwa muchetho nontu kwirikana kinya kagita kamwe mpithukiro tikarukiri ti ugoro ti utuku utirire tomba kwithwa kiumagira antu baba yire ntu daida no shotuku pambukianda ugira utobarurira ande ngukira nkichwanya moga yembigirite migira edra ingitine na nambene ara nyumba ndika nyumba tu ka structure ka nyumba yaka ende no ntu no mbona una yaka kutonkwenda kuyukia au no ambikire risasi murungu ambe byo no ntu bambite ya rinja yayo yo ari ngori risasi mbere kinya yamba kuringa muti da nginga ndenda matuka anda kari kwa bongo ruko mwe kurambira mbetera da kara ndenda na mama ruko mutera yara makumiro ntu na mimba tatu kumana mwankano na unga kwa diripanjeshi oni tondara tona tutati nyumba ibakurugire nyumba bomba kuya bila byonze byari kuba yango 80 ayo kengu kila kitu beta nibo batombere kuragana baira bategera bona nana batigana tugukeruka taoni mwanya na njira nitukumba kwithwa twichemanagie na kaumo kongwa kathinira bomba kwithwa bekerukagira na kwinya muciandithia
sehemu hii yote ya chini pande hii Garamara, Lewangila, hapa juu pande hii ya Borana hizi kama Gambela wako na KPR ambaye wanasaidiana na security. Lakini kijiji yetu hii ni barabara ya maadui. Adui akitoka juu barabara yao ni hii. Wakitoka kwa hii barabara ni hapa. Sasa sisi vijana wetu hakuna KPR, hakuna KPR ambaye inasaidia askari. Askari 3 kwa kijiji kubwa ambaye inaishi watu karibu 500. Inasaidia nini? Ndio unaona kijiji hii hatuna mifugo yoyote, hata mbuzi. Ile kitu tunafuga hapa watu moja ni kuku. Hata tunaona shida hata kufuga kuku kwa sababu wakati mambo inakuwa hatari, mnatoroka kuku inabaki hapa, inabaki ikikuliwa na wanyama. Watanira nani ntugiaru ngikuonia nkeruki mantu maromba kuthirwa magichumburaga akari baba mtereche matabi